Angno palkeha sungmo temaja samung tangye chung salvation mayak nai hinge ani YouTube channel dekhiye angno sunga motongo akhe aini palnoang kauya chauye samopho ha akhe tire bein panda puno nangmo ongha jisun thing Christi ha phaye sungha o phungne ha nungne bro kahamse jonom thamop thaino maini ang tamano so khiyau nai nang hinge Mark chapter 20 verse 17 po chung luo tawo pho bo Christi hade chung zo to se sungo chung tuma samung tangye jonom thangmo mayau nai ye tawo ni bro pho chung pa ye tongkho Bible bodi khe sayomo tongo tuma hingke public thaile thoyo ne mase himba isoni mangna rimop thaile chini chubagra Jesu Christo ni mungo jonom thangmo thaise ye Rome chapter 6 verse 23 ojong lu akhe roho sayamotui je pap samung tangaile thuyone ma sei akhe Jesu no kha thile bai bini kaulanai raule jonom thangmo mainai hinge chini Bible chiyo chung mayo bung bini sala ke ha chau tomo no riha je bungno kha thine sule kmayau nai se krui himba jonomo thangmo se maiha John chapter 3 verse 16 chu Jesu Christo no kha thimon chi jonom thangmo mai yo Jesu Nicodim no kau pherawie samo Jesu kau pherawie bungno saha kau buino ang nungno saha ki ha bro se achaistamia singkhe isoni hano lumaya John chapter 3 verse 3 chung lupio chung isoni hanu mainile da khosaye hu tangdui le nangya arpho chini hamyama samung tangmo ini chingo nu khapang slai onai nangnai nini tongmung hamya joto suno yau beraye achaikta ongnai nangnai arpho se nung isoni ha lumainai Jisu puila wo khupor kaham saimukho bosi khaslai shadi tamahinke suhale rowo se sophaye tongha ye Matthew chapter 4 verse 17 chunu khapang slai nei nangmo ang sani nangya nijeni hamyama nole nijer se siwo nini thin tamaja ma hamyama tong nu yaubera yanai nangnai isone ha lumene kiye Jisu kau pherawe saha kau buino ang nungno saha tui bai holani achaimo ongya singkhe kihapo isoni hawle ha singwaya hinge John chapter 3 verse 5 chung lupio ron modi holawo pho achaimo nangu mango mang habaka mo sauthaimo mongya holawo pho achaimo ta mayoknai nangu akhe nung isoni ha numainai bo ang phungmo kauya himba Jesu kau phungye kuinomo se tmahinke kha thimoni teyo wai soma bai draw no tui yo ha himba bole drop sauni tangmo thai baya abole isoni maunari mop thaise Ephesians chapter 2 verse 8 9 so de chung porina sike nu boro numode wai soma bai draw no tui yo ha ye samotongo chung beini thing jeba samutang ye chapho chung se bagrani kaudi ke kaula ye samutang ha singkhe chungno pho waisoba nuyau jawo abudeino Jesu Christo kaurimo kauthai thai chima aketire tire bung samoma chung pho bini kauno la ye tongha singkhe Jesu pho chungno waisoma thunle se chini khatumudi tongye chini khatumudi tangye chinim chumodi tongye chumokto maimemo ongya bini kaudui tongye bini khatumudi tongye arpuse chini sakawo waisoma riaunai mokto ongmo ongya le isoni yokhawosi takuro numbai angle Jesu Christo no khathuye bungkauri modi tongye phumose chung samung tangye phumole ongha trike han deyo bodi tui khuyok nima le maya
tuma hinki nokha tola wo tongnai ni bisinyo trikliki hani mu bai chung le dekho yaw mo le ma yaw le ma kri ye Acts chapter 4 verse 12 chung nu borching bible nu mo de porthim sinyo ki ham nu su po chung no dekho etina maya himba chung no mokto ye hemenai dekho maine le Jesus Christo ki acho se aromi takura chung Jesus Christo no ya romye kha to ye to asin ke chung pho mokto ongmai mo se akhe bini kau dekhe chung po ni nang nai akhe chini kha phang da da bai chung ham ya mano bera ye chung chini mang phola na pa Jesus Christo thi ya pai nang nai achak ta mai nang nai akhe phola wo po achak ta chung mai nang nai ar pu se chung no mokto omola ma wo chung mai nai ye chini bible chi chung ji la ma yu do zo ton saka ishwar asiba tridi to